Aplapo, Pingalami, Pingala, Aplap, up. Akulangikhona bafowethu wembejo mfowethu angizokuxolisa ngizoshweleza kuwe mfowethu okwenzekile lapha ngeZM TV mina bengisaphusha wona umdlalo mfowethu kodwa ke mfowethu makuthi zange uphatheke kahle mhlawumbe ngishaye kwazwela mfowethu ngiyaxolisa kakhulu mfowethu ngiyaxolisa kakhulu nakubalande bomasikandi mfowethu ngizozehlisa ngicela uxolo mfowethu yazi ningi insizwa mfowethu nezinye edlala iqhaza kakhulu ezinye zikhona le ndima nazo mhlambe engazibizanga mfowethu engicabanga ukuthi nako lokho zizo-understand industry leyo mculo ukuthi sibuye sithinte lapha sithintane yabona engazimentionanga hayi kwinto angazimentionanga ngoba ngingayibongi mfowethu kodwa nje unqaka kwami la mfowethu ikona kungithathe kwangibeka la ngikhona mfowethu eziningi nezinye insizwa mfowethu engingayibizanga kodwa akusho ukuthi akuyibizanga ngoba ngingabongi kuzona mfowethu cha mhlawumbe ezinye zazo uma ungangena ko-inbox bazo mhlawumbe singakutshela ukuthi mhlawumbe Kumayogart uyabonga mhlawumbe nawe ngeke ngabonga mfowethu kuwena umuntu ku-inbox wakho. Sanibonani, welcome back to my YouTube channel, the KZN Podcast. So-ke lapha-ke usiyazwela Kumayogart exolisa kumbeje emva kokuthi ephumela obala lapha kwi-KZN TV wazothi yena akazange akhandwa umbeje njengoba nje esemngaka esemkhulu kangaka esedumile futhi aziwa uyamazi Kumayogart. So-ke siyakhumbula ukuthi Kumayogart udongiswe uTwitter exabana ehlezi ngcwala nalezi zokuthiwa umbeje-ke elokhu ekhulumile-ke ngoMayogart kwagcina sesimazi-ke uMayogart wagcina uMayogart esekhipha ingoma hhayi nangempela nango siyaqashwa usegezekile usemuhle usekanjalo. Theme ngabe buzwakala laphaya wathi yena hhayi wadungiswa uJob. Abalandeli bamasikandi-ke bakhwele badilika kuyena bathi yeyi wena sinqamundini, bathi yeyi wena bathi uzokhulu ube noma njengokhuzani bamubiza ngawo wonke-ke ihlobo lamagama ongasumcabanga uMayogart bathi nqamundini. Bamfonela-ke nabantu bakwi-industry amasikandi basho bathi ndoda ayidume kanjalo uma izosuka, akazi nje idume kanjalo uma izosuka, ngeke uthi umhlaba wonke okwazi ngombeje bese wena sitshela ngomunye umuntu. uJobe-ke abanye abamazi uJobe intatheli elanga ebhala kakhulu ngomasikandi. Yebo naye ebhalile ngoMayogart kodwa ebhale ngoMayogart uMayogart esephumile esedumile esedungiswe ubani umbeje. So-ke impela nje hayi kumapheketwana kodwa-ke ube seyayisola-ke uMayogart wabona ukuthi hhayi no uhambe wrong, unyathele i-gear wrong, waseyabuya-ke wazoxolisa wazozehlisa-ke washo wathi hhayi impela iphutha liyenzeka kunenkani kodwa lokho akufuni uvuma but-ke ezikamuva-ke zithi ayi cha umbeje uyanqaba uxolo lukaMayogart uthi cha yena akaze akhulume khulunyelwe ubani izingqwele ngoba nakhona uthi izingqwele zikamasikandi izona ezazithatha iziteyi zisho zimbhale lapha ukuze adume. So therefore if iy'ngqwele zingakasho ziyamxolela naye akamxoleli ngoba akazi ngempela ukuthi ubesuke yini uMayogart. Ongenza ukuthi uthi-ke ngokusho kwakho uMayogart uthi yena ubedlala ubesaqhuba kona umdlalo wokungcwekisana kodwa hhayi angikholwa ukuthi ubesaqhuba umdlalo wokungcwekisana ngoba phela laphaya bese kusetshenzwa bengasadlalwa. Silandela ama-developments-ke ukuthi sizwe ukuthi-ke mayiqhubeka indaba-ke izogcina iphile kanjani. In the meantime, please make sure you subscribe on the channel kumahhala